kifumula n'agenda mu nnyumba n'amuyingiza mu kisenge n'amugamba ajjamu empale. Ogu ni Florence Nabachondwa uri kutaha cyaro cya Kimvunikide mugombora ya Ndagwe mu district ya Rwengo kandi ogu akahambwa yazarwaho abana b'abarongo. Florence ogu ayina oburemu aha mubiri gwe tarukugamba gye tarukubasa kugenda utayiro no kugira ngo n'umutwe gwe gwonka gwineho buzubu ogurigirira harimuramu we ubutwagamba nawe. Florence nazira ngu ari umunaku y'amani bwanyuma y'omusheija wine nawe obuzare okumuhamba akamuzaraho n'abana. Nazira ngasanze nnyo okusoomozebwa ku buto lw'abaana mpaka nakati naye nga Saalongo talina adina kamukaaleese nti oba buyambi bwa mwana naye mu ddwaliro maama gyali taweeza emisa 11. Ogu bwanyuma y'okuhambwa akatwekwa akazaara abaana b'abaishiki babiri konka aba bakaba barahakye kumufeera omu mikono ahabw'okubura eky'okubariisa. Mama n'agamba muno mwana kafiire wano temutuusa mu ddwaliro n'agamba mama n'agamba leka mumwetwalire obuyambi mama era yabuwadde abadde yabugulira. Ogu nagira ngu bwanyuma y'embura mukoro egi okumuhambika muzaaraho abaana aba ekatoroka aha kyaro ngu kandi n'abanyabuzaare be tibaine buhwezi bwona obu baramuhaire omu kureeberera abaana baabo. Maama waabwe yabazaala mulema bakwata mukwata twagendanga mu malwaliro netuvaayo naye okuzaala bwe kwatuuka nali simanyi kyanazaala abalongo batu n'azaala abalongo ate yabazaalira nakukkulu kati obuzibu ne bujja abaana balirye n'atabeera bulungi akati bw'ataabeera bulungi oyo yasinga okundeetera. Bwanyuma y'abaana b'omukazi ogu Florence okutandika kugira amagara mabi nyina enkurubo Winfrida Wanyana uri kuzaara Florence akabatwara ahairwariro okutunga obujanjabi aho omushaki waitu yabashanga. Mama talina busobozi era tamanyi nakwozi kweyoleza ngwenya era ndi wano simanyi mbeera gyali kubanga tamanyi kweyoleza ne Flaska mukyali yali tasobola kumwesumululira nze embeera zange n'ebyokusoma mu kanisa nali nabivaamu nambeera ku baana. Florence tuwe muntu wenko ino oburemu aha mubiri gwe ori kuraba omu buremezi nk'obu. Naze jjajjaawo nkyanga nzaala taata maama we yamulekawo nga wa myezi egyo kakati amaanyi sirina nze maanyi bulungi kugamba bizibu byanzimbe byandeetana noonya gwe naamuwa nga tewali gwe nagamba nti mutwale gwe omujjanjabe. Erizooba nibwe yahika emyaka 10 ku yekyanga ekya Greater Masaka ekitandikaho ehururu ey'okurwanisa okuzingama omu baana. Izooba eri lyajagurizibwa omu district ya Rakai. Aha mukoro ogu kyashoboreka ngu abaana 7 aha baana 100 omu kyanga ekya Greater Masaka nibo bakiine oburemezi obu. Ogurigirira aha mushaho omukugu omu kujanjaba ekizibu eki Dr. Moses Kagwa orukukorera ahairwariro rya Master Care Bethlehem Community Hospital nagira ngu omu mwaka ogu gwonka ahairwariro eri bajanjabireho abaana abarikurenga omu 10. Tuba na mwana zenga naatera okufa magumba merere niye mukama natuyamba netulaba ennyama ng'ekomawo ku magumba ago ate ne baddamu ne baba abalamu ne baba abantu abaddeyo mu community ne beesemesa abazadde baabo. Mu bbanga ery'emyaka 10 tuli mu baana abali mu baana 4,000 betujjanjabye niye tugenze nga twezuula nga bw'okuŋŋanya abaana 10 olina okusangako omwana omu oba 2 nga balwadde. Bwetsanga ekya Greater Masaka district ya Rwengo niyo erikukizayo abaana abarikuzingama kandi kurigirira aha mushaho ogu nagira ngu oburemezi obw'amaani niburuga aha bashaija okunagaho amaka gaabo. Kizibu nnyo okusanga taata ali mu ddwaliro olw'omwana era bamama abasinga obungi baba bajja gye tuli batugamba taata bwe yalaba ng'omwana ali bw'ati yadduka
n'anoonya omukazi omulala oba n'agenda akola ebirala ate nga taata obuvunaanyizibwa bwe kwe kulabanga aleeta ebirabirira awaka naddala eri omwana naddala eri bano abaana abato. Oli omunyeshenjerokazi wa disitulikiti ya Kyotera Honorable Fortunate Nantongo ayehanangiriza gavumenti okurebeka ngu yaataho oburyo obw'okurwanisa oburemeezi obu ahabw'okuba nibugyenda nibweyongyera. Tufunye ekyennaku nti abawi baffe ab'obuyambi abadde batuwa abayamba abalwadde ba siriimu n'endwadde endala obuyambi babugyewo naye mu Uganda kyannaku nnyo nti tuyina ng'eggwanga tuyina obusobozi obuwa bino ebyokwesebwa abantu, tuyina obusobozi obujjanjaba abantu ba siriimu, tuyina obusobozi obujjanjaba abantu mu ndwadde zonna, naye ekyembi nti sente zonna waliwo abazibba, waliwo abeefuga eggwanga sente nga bazibba nga bazikusa mbuto zaabwe. Nga gavumenti nga Uganda tuyina okuddayo kisookebwa sente tuzirina tuzikozese we zirina okugenda abantu bawa omusolo. Ekizibu ky'abaana kuzingama nikibaasa kuhurwa nk'ekintu ekitariho mu ihanga eri abaana abarikukira obwingi omu bicweka by'ebyaro nibatunga oburemeezi obu bwanyuma y'abazaire baabo okubazaara batarikwebaasa kandi abashaija nabo kunagaho banyinabo bakaba batsigira bonka. Makuru aga gaca kwa Bashir Karema aba Sky TV ag'Enshonga mu Rakai.